U zadnje vrijeme svaki drugi video u kojem ne samo laici, već i istaknuti intelektualci govore o Tesli i energetskoj medicini, kao mantru ponavljaju frazu sve su frekvencije i vibracije. Ovo mi ponekad zvuči tragikomično. Imam dojam kao da se dogodila promjena stvarnog značenja pojma frekvencija u nešto mistično, što mnogi spominju, a da nemaju stvarno znanje što izvorno pojam frekvencija znači. Mnogo puta su se u povijesti, pa čak i ovoj kojoj osobno svjedočim, događale situacije da se izvorno značenje nekog pojma mijenjalo u nešto sasvim drugo ili čak u svoju suprotnost. Ad hoc mi na um padaju dva pojma, lijevo i desno, odnosno nacionalizam i šovinizam. Ako zanemarimo prostornu orijentaciju u izvornom značenju, pojam lijevo je originalno bio sinonim za nešto loše, dok se pod desnim podrazumijevalo nešto dobro. Kako smo mnogi od nas živjeli u doba socijalizma, vlast nas je učila suprotno, da je lijevo nešto što je dobro, a da je desno loše. Ili kod pojmova nacionalizam i šovinizam. Da bi se promoviralo bratstvo i jedinstvo, pojam nacionalizam je nasilno preveden u šovinizam. Ne mislim da ovi pojmovi promoviraju nešto dobro, ali isto tako ne može ih se ni izjednačavati. Nacionalizam, osim što predstavlja oblik ljubavi prema vlastitom narodu, možemo smatrati i oblikom sebičnosti u nacionalnim okvirima. S druge strane, šovinizam je mržnja prema drugom narodu. Dva nacionalista, recimo srpski i hrvatski, sasvim dobro mogu surađivati i uvažavati se, budući da im je fokus na dobrobiti svoga naroda, a za druge ih nije briga, dok su šovinisti mrzitelji onih drugih. Barem tako ja na to gledam. Da se vratim na frekvencije i zašto si dajem pravo da o tome sudim. Možda zato što sam inženjer elektrotehnike, a u elektrotehnici se pojam frekvencije često spominje, mnogo češće nego u drugim znanstvenim disciplinama, ali ne u ovako maglovitom i mističnom obliku kako to čine laički promotori Tesle. Frekvencija je samo mjerna jedinica koja nešto mjeri, a nipošto neka stvar ili pojava, slično kao što su metar, gram ili sekunda samo mjerne jedinice. Zato mi ovo strahopoštovanje pred pojmom frekvencije zvuči kao kad bi netko rekao sve su metri ili sve su kilogrami. Metri čega? Kilogrami čega? Nadam se da iz ovog kuta gledano shvaćate kako stav strahopoštovanja pred frekvencijom izgleda blesavo. Istina, neke pojave imaju određenu frekvenciju, a to znači broj promjena neke pojave u jedinici vremena. Kad je u pitanju frekvencija izmjenične struje u javnoj električnoj mreži u Europi, ona iznosi 50 Hz. Kad promatramo istosmjernu struju, njena frekvencija je 0. Nema promjene smjera toka struje. Znači li to da je istosmjerna struja nepostojeća pojava? Kad promatramo gibanje Zemlje oko Sunca, ona iznosi 1 obrtaj u godinu dana i to je frekvencija njenog gibanja oko Sunca. Za bilo koju pojavu koja se periodički ponavlja možemo izračunati frekvenciju. I što nam frekvencija govori o naravi neke pojave? Vrlo malo ili ništa. Ali nam izvlačenje ovog pojma u diskusijama poput čarobnog štapića često govori o pomanjkanju razumijevanja onih koji ga pretjerano i na krivim mjestima koriste. Slično bi se moglo komentirati i pojam vibracije. Poštenije je i bliže istini neke stvari ne izgovoriti ili priznati da prirodu neke pojave ne razumijemo, nego mutiti vodu frazama koje ništa ne objašnjavaju, već odgovor samo izmiču još dalje u misaoni prostor. Dobar primjer za to je i moderna fizika koja neće reći da ne znamo zašto se svemir ubrzano širi, a nije spremna prihvatiti mogućnost postojanja etera ili etra kako bi neki rekli, pa izmišljaju nove pojmove kao što su tamna materija, tamna energija,
koje ništa ne doprinose razumijevanju problema, ali dobro zvuče. Nažalost, nije samo fizika sklona ovakvim akrobacijama. Imate ih u mnogim drugim područjima i znanostima. U slučaju medicine, takve akrobacije koje imaju identičan zadatak da sakriju neznanje su često skrivene iza izjave kao što su: kriva je genetika, to je nasljedno, krivo je pušenje, stres i brza hrana i tako dalje. Zato, kad god vam zatreperi znak pitanja nad glavom, nemojte na silu gušiti glas zdravog razuma koji se buni. A mi ćemo vas na ovom kanalu pokušavati upozoriti na takvo učeno neznanje kad god nam se učini da smo ga nanjušili. Nije u pitanju da smo mi nepogrešivi, jer takvoga nema na ovoj planeti. Učenje je proces koji se događa kroz beskrajan niz pogrešaka koje bi trebale voditi k većem razumijevanju i dubljem shvaćanju života. Stoga nije u krivu onaj koji griješi, već onaj koji ustraje u uvjerenju da ne može biti u krivu i da je sva istina uvijek na njegovoj strani. Ukoliko vam se ovaj video dopao, pozivam vas da ga lajkate i da se pretplatite na kanal. Do sljedećeg druženja srdačno vas pozdravljam.